Muraho neza abakunzi ba Ruco TV, mugire amahoro y'Imana mwese aho muherereye ku migabane itandukanye igize inosi ya rurema dutuyemo, abari muri Afurika, Europe, Amerika, Aziya ndetse na Oceania, mwese turabaramukije twifuriza kugira umunsi mwiza. By'umwihariko turasuhuza abantu bari mu biyaga bigari bumva ururimi dukoresha, igihugu ca Kongo mu burasirazuba bwa Kongo mu Minembwe, Uvira, hariya Bukavu, Igoma ndetse n'ahandi, igihugu cy'u Rwanda, Burundi, Bugande ndetse n'ibindi byose bumva bakoresha ururimi dukoresha. Mwese turabaramukije twifuriza kugira umunsi mwiza. Abari mu gitondo ni mwaramutse, namwe abari nimugoroba ni mwiriwe. Uyu munsi ni tariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka w'2026, aho tugiye kubagezaho amakuru agizwe n'ingingo z'ingenzi zikurikira. Turababwira uko mu Minembwe byifashe kugeza aya masaha, hariya kuri point zero turaza kubabwira amakuru yaho. Turakubitira ku ndondo, tuje kumanuka mu mujyi wa Uvira tubabwire umusaza ejo wishwe arashwe n'abazalendo. Hanyuma mu gihugu cy'u Burundi zatangiye guhindura imirisho, bamwe ko bareguzwa abandi ko barerukanwa mu kazi. Mu gihugu cya Amerika, Trump yarusimbutse ubwo bari muri dina n'abandi bayobozi hariya muri White House. Ayo makuru n'ayandi tugiye kuyarambura, ntucikwe tukureho urushinge kugira ngo amakuru yacu aze kukugeraho uko yakabaye. Tunagusaba wewe utwumvishije bwa mbere cyangwa usanzwe utwumva utarakanda subscribe cyangwa se sabone, kuko abenshi babyita bitewe n'ururimi bakoresha, bihutire kubikanda kugira ngo amakuru yacu azajya kugeraho ku gihe kandi mu buryo bukunogeye. Hanyuma mwebwe mwamaze kuyikanda turabashimiye rwose, mwebwe mwamaze kuba abanyamuryango ba Ruco TV, turabashimiye rwose, mukomerezeho, natwe ntituzabatenguha, tuzabagezaho amakuru yacu uko bwije nuko bukeye, kandi amakuru yizewe dufitiye fact. Rero mugiye kubana na Ronezerwa mu mwanya w'amakuru. Reka amakuru yacu tuyahereye mu Minembwe. Mu Minembwe hariya kuri kapitale ya teritware ya Haut Plateau, mu Minembwe hakomeje kubera intambara ikomeye bashoweho na leta ya Kinshasa ndetse na leta y'u Burundi, mu rwego cyangwa umugambi wo kugira ngo barimbure, bamareho, bice, basenye, bakore ibibi byose hariya imurenge, kuko barabikoze nta kintu batarakora, kandi byerekana ko umugambi wateguwe igihe kirekire cyane cyangwa igihe kinini, ugategurwa na leta ya Kinshasa ndetse ukagenda winjizamo n'abandi bayifasha kugira ngo basoze umugambi wabo. Rero uwo mugambi kugeza n'aya masaha tuvugana urakomeje kandi barawufite, kuko barabigaragaza, ntabwo baratituka ku mugambi wabo wo gutsemba cyangwa wo kumaraho ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa ubwoko bw'abatutsi buri muri Kongo. Uwo mugambi wa leta ya Kinshasa urakomeje rwose, nubwo wagiye ubananira, bakagenda bananirwa kuwushyira mu bikorwa bitewe n'uko hahagurutse abasore bafite ishaka n'urukundo, bakunze abanyamurenge ndetse na gakondo ya hariya imurenge, aribo batwirwaneho, barahagurutse bakomeza kurwana, bakinga amaboko, bakomeza kuburizamo uwo mugambi wa leta ya Kinshasa. Kugeza n'uyu munsi nico gitumye uwo mugambi batarawusoza, kuko hariho ingabo za twirwanaho ndetse na M23 bafatikanyije bose na AFC, bakomeje kukinga amaboko, baburizamo, bagenda basubiza inyuma ibyo bitero bya leta ya Kinshasa, byaba ari ibitero byo hasi ndetse n'ibitero by'indege byagiye byibasira imihana myinshi hariya mu Minembwe, bakica abantu ndetse n'amatungo, bagasenya amazu, imirima bakayangiza, ibiraro ndetse n'amashuri n'amakanisa n'ibitaro. Ibintu byose bagiye bifitiye inyungu abanyamurenge, bagiye babisenya hariya mu Minembwe, byaba ari ibitaro, amashuri, iminara, amaradiyo n'ibindi bintu byinshi bifitiye inyungu cyangwa byinjiriza abanyamurenge. Rero muri uwo mugambi kandi bagizemo blocus humanitaire, bafungira abanyamurenge umuriro n'amazi mu buryo
nta kintu na kimwe kikigera mu Minembwe kijanye n'umunyu, amavuta, isukari, isabune ndetse ibiryo n'imiti. Ibyo bintu byose leta ya Kinshasa yarabifunze ibifungira hariya ku Kirungwa. Murabizi ko byazamukaga umusozi wa Kirungwa bikarenga, ibindi bigaca kwa Murima, ibindi bigaca ku ndege. Ibyo bintu byose byarafunzwe, nta kintu na kimwe gishobora kwinjira hariya mu muhana wa Minembwe, ndetse bikaba bimaze n'amezi menshi cyane bitinjira, amezi agera mu mezi 4 nta kintu kinjira hariya mu Minembwe. Abantu bari muri blocks humanitaire, nta kintu kinjira na kimwe, mu buryo batekereje ko inzara igomba batishwe n'amasasu ndetse n'amadrone, bazicwa n'inzara ikabahotora ikabamara. Rero muri uwo mugambi kandi bateguye kuba kupira connection, kuvuga ko iminara yose yahariya yaba arwa Airtel cyangwa se umunara wa Vodacom, ibyo bintu byose barabishije. Nta muntu ushobora koherezwa amafaranga kuri telefone, n'abayafite ntaco bayakoresha. Ibintu byose birafunze, biri mu kizima, n'ibibera byose hariya mu Minembwe. Nta kintu na kimwe kigaragarira amahanga, nta kintu na kimwe amahanga abona, kuko connection cyangwa internet barayikubye. Uwo n'umugambi, muri wa mugambi wo gukomeza nyine gukora amabi yabo bateguye kugira ngo bayakore. Nta muntu ubakoma mu nkokora, nta muntu ubiyama, nta muntu ubatesha. Ariko nubwo ibyo byose byabaye, kuvuga ngo Minembwe ntibacitse intege, ntibakutse umutima rwose. Ni abantu bafite kwizera ko intambara izarangira, kandi ikarangira bayitsinze. Imana ibahaye ishema, ibahaye icubahiro, ihaye Minembwe ndetse n'abatutsi bose muri rusange icubahiro muri Kongo. Rero bakomeje kwiharanira no kubirwanira ndetse no kubimenera amaraso, kandi twizere ko bazabigeraho. Rero mu Minembwe ku munsi w'ejo arasa nahiriwe agahenge. Ku munsi wo kuwa gatandatu hiriwe agahenge rwose, nta kintu cyabaye ku munsi w'ejo gikanganye cyane ku rwego mu ruhande rw'abanyamurenge cyangwa rw'abicwa, nta kintu cyabaye. Ariko ku munsi w'ejo muri kuwa gatanu habaye ibitero bya drone mu mihana igakenke kwa Barabona, Irundu, hariya kwa Mitabu ndetse n'ahandi, mu buryo leta ya Kinshasa yarasishije drone amabombe menshi cyane agera muri 50 barasa abaturage ndetse n'imihana yabo. Gusa abaturage bo Minembwe bamaze kumenya amakuru ndetse n'uburyo bazajya bihisha iyo drone za leta ya Kinshasa mu gihe bagabaza ibitero. Bene uyu nguyu nyine udashobora kwiruka niwe bica, ndetse n'inka n'amatungo magufi. Murabizi ko barimo kwica n'inyabo bakazirasa, ariko abantu bamaze kumenya amayeri yo kugenda bazihisha, bazikinga, zica bamwe abandi bakarusimbuka. Buri munsi niko bigenda. Rero mu Minembwe nuko byifashe kugeza aya masaha, ntituramenya uko babyutse kuko haracyari kare, ndetse murabizi ko no kumenya amakuru yaho bigoye cyane. Ariko nituza kuyamenya turaza kubabwira uko babyutse uyu munsi wa Niyinga muri iki gitondo. Ariko tutaramenya kuko tutanze amakuru kare cyane, tutaramenya uko babyutse. Rero ayejo nuko yarameze, ndetse n'ejo bundi ibitero byaragaragaye kuwa gatanu ho ari tegeko, kuko ntago bwira batarashe ibisasu hariya mu Minembwe mu rwego kugira ngo barebe ko bokigira bahitana, kuko babazi ko abantu banyanyagiye mu Minembwe bagiye mu isoko, abandi bagiye gusurana, abandi bagiye kugira kute, nibwo abantu baba babonye uko binyagambura. Rero nabo baraprofita bakabikira hamwe. Andi makuru ari hariya mu Minembwe ku munsi w'ejo .0 barasuwe barasuwe rwose. Biravuga ko drone ya leta ya Kinshasa yabarashe. Murabizi ko abatekinisiye babo bapfuye, barishwe mu minsi yashize, bamaze gupfa. Rero ubu nyine abandi basigaye ntibazi gutunganya ibintu neza, barategura drone kugira ngo ize kurasa ingabo zatwirwaneho cyangwa abanyamurenge bari mu Minembwe, igahindukira ikabarasa bonyine. Rero kuri .0 ku munsi w'ejo inkuba yarakubise kandi irika, ikora akazi rwose. Baca umugani w'ingoni ikubise mukeba ngo ugomba kwirenza urugo, bakongera bagaca umugani kandi ngo na nyina w'indi ngo abyara umuhungu, bakongera bagaca umugani kandi ngo intambara n'agapfizi kimiriza bose nabo kuko arababyarira amahasha. Rero iyo ni imigani yose yagiye icibwa, abantu benshi twagiye tuyimenya muri izi ntambara. Rero nabo nuko byabagendeye. Ni ukuri
tugera kuri iyo nkuru mukumva turishimye cyangwa turavuze ngo Imana ishimwe, muzamureka tubivuge kuko twarazengerejwe, twarishwe, twahuye n'intambara zatwikiye abacu, zaradusenyeye, zaratunyaze, zadukoreye ibintu bibi byose tutari tuzi. Rero mu gihe nabo basuwe n'izo drone zabo zabahindukiranye zikabakoramo, muzamureka twishime kuko umwanzi wari uturarije ko twica nawe yagize ikibazo cyangwa yahuye n'umwica. Ntituramenya amatokeo y'izo drone ariko nituyamenye turaza kubabwira, ariko zabakozemo kuri point zero, kandi murabizi ko point zero yabaye indiri yo gusenya Minembwe, yatwikiye benshi cyane, yadusenye henshi, yakudukora ibintu bibi byinshi cyane. Point zero iyo habaye ikintu muzamureka dushima Imana kuko hariya niho habaye intandaro yo gusenya Minembwe, hariya za Bidegu, za Karingi ndetse na za Rwemba na za Karongi, Irundu, iyo mihana yose hariya point zero niho havuye umwanzi wo kuyisenya. Rero kuri uyu munsi turaza gukurikirana ayo makuru y'izo drone cyangwa y'icyo gitero, aho cyavuye n'ibyo cyangije ku ruhande rw'umwanzi, ariko cyabakozemo aho ni muri makeya rwose. Reka dukomeze amakuru yacu na hariya ku Ndondo. Ku Ndondo isoko yararemye mu bijombo neza cyane, kandi yarimo ibintu byinshi, nubwo umwanzi ibyo akora byose, ariko Imana nayo irimo kuducira kanzu. Niko baca umugani ko umwanzi agucira akobo, ngo Imana ngo ikagucira kanzu. Rero mu bijombo hari ihumure, isoko yararemye kuwa gatanu kandi neza, abaturage bari baje, ubwo hatararimo ibintu byinshi cyane, ariko isoko yararemye neza. Andi makuru ari ku Ndondo nuko w'abahungu bari barajanywe na koboyi. Hari abasore koboyi yahunganye arabatwara, bamwe yabatwaye yabateka ipindi yababeshe, abandi abatwara ku ngufu, abafashe ku ngufu arabajana abijirana ishamba. Inyuma yaho bakubiswe n'ingabo zatwirwana ndetse na M23 zibakubita ku Ndondo, bagahunga igitaraganya, bagahunga inzira bwije, bakagenda nabi cyane. Rero babuha abasore ejo arabagiye bacika, bakiri mu nzira hari abacitse baragaruka, ejo bundi hari abandi bacitse benshi cyane, baraza ndetse batinya kugera mu mihana yabo. Abasaza baragenda barabakira barwaye ati muze mutahe mugaruke iwanyu, turabizi ko mwari mwashimuswe, mwari mwajanwe mufatiwe imbunde ku Gakanu, ntakundi mwari kugira. Nabo ejo baragarutse, ubu nyine bari ku Ndondo, baragarutse hari iwabo mu Kajembwe, za kwa Rumafura ndetse no kwa Tahiro, n'ahandi naho za Masoro ndetse no mu Kinyoni. Aba bana baragarutse bari iwabo, turabizi ko bari batwawe ku ngufu rwose, bafashwe n'uriya mwanzi w'ibyiza, umwanzi w'amahoro, umugambanyi mubi cyane, bariya bakorana na ingabo za P5 ndetse na FDLR. Abo ngabo nibo bari batwaye abo bana, babajanye nabi cyane, ariko abana bakomoka ku Ndondo bagiye banyeregeta baracika, ubu nyine bagarutse iwabo. Rero ku munsi w'ejo abasaza barabakiriye basubiza iwabo. Ku Ndondo kandi biravuga ko hari akazi kakozwe, ntituzi uko kakozwe. Biravuga ko bari baje kwesitara ibibuga bya drone hariya ku Ndondo, hariya kwa Kiziba ndetse n'ahandi aho ngaho. Abashanshuro hari baje bashanshuro bo kugira ngo bazazamura drone hariya zirase ku Ndondo, ariko ntibyaje kubahira. Biravuga ko hari ikintu cyabakubise ndetse bamwe babari birengero. Ibyo mugambi cyangwa ako kazi cyangwa uwo mushinga bari bateganyije hariya uburizwamo, urangirira aho ngaho. Rero nuko byifashe hariya ku Ndondo y'Ubuvira, nuko byifashe. Dukomeje mu Rurambo, bari bamaze umwaka wose bafite amahoro n'umutekano, umuntu agenda uko ashaka, baragira bakicura, ariko ku munsi w'ejo bundi kuwa gatanu biravuga ko hari inka zibwe hariya za Gifuni, inka z'umugabo bita Pasiteri Nzigirwa. Mu Gifuni niho zibiwe, ngo zinjira za Rudefu ziragenda zija mu Masango. Inka zitari nkeya, murabizi ko hariya abantu bari bamaze kwirara, bari bamaze kubona ko nta kibazo, umutekano uhari, ariko umwanzi nawe ntazakenera ko abantu baryama kabiri cyangwa bagira amahoro kabiri. Yaraje arububa, ava iyo ngiyo za Masango arasesera, araza yiba inka. Yarazibye, ntabwo zanyaswe, zaribwe. Kunyagwa ntibyo bigikunze hariya, ntawonyaga inka
inka barazikurikiye abapfurero kugeza n'aya masaha nta makuru yazo, ariko zaribwe inka z'umupasiteri, umupasiteri witwa Nzigirwa, zaribwe rwose, ziba zisanga iyo ziri mu mpogazi yo mu rwuri, barazitwara kugeza n'aya masaha ntiziragaruka. Nizigaruka abapfurero babwiye abasirikare ati mureke kugenda, twebwe tuzikurikire, tumenye ukwazo tuzazigarura. Kugeza n'aya masaha ni ngaho batarazibona, ntiziragaruka. Ayo ngayo niyo ari mu Rurambo, izo nka zaragiye kugeza aya masaha ntiziragaruka. Mu mujyi wa Uvira hari ikibazo gikomeye cyane, abaturage bafite ikibazo gikomeye. Kuva umunsi AFC iva mu mujyi wa Uvira kugeza none umujyi wa Uvira ntiyaratekana, ntibarabona amahoro. Ejo barashe umusaza hariya Uvira, umusaza witwa Kashaba wa hariya muri Karundu, muri aveni yitwa Karigo. Yarishwe ejo, arashwe nabi cyane. Uwo ni umusaza kabisa, ugaragara ko ari umusaza ukuze, umusivile wambaye ipantaro y'umweru n'ishati y'umweru, umusaza utiyogoshesheje, ufite umusatsi w'agatsika menshi cyane, ntiyari yahetse intwaro, ntiyari yambaye iteni, ntiyari yagize gute. Bigaragara ko ari umusaza wari mu kazi kiwe, baraza baramurasa. Ikintu kibabaje cyane kandi kigomba guhagurukirwa, nubwo nta muntu wari ugihagurukira, nta leta ihari igihagurukira. Twarababwiye ngo aho kugira ngo barwanye ako karengane abaturage barimo gukorerwa, ko barahimbanira kugira ngo bahirike guverineri. Nico barimo, nico bakora ku manywa nijoro, niyo manama bakora. Ibindi byose byarahagaze. Umuturage ko arapfa, agapfa nk'ihene, agapfa nk'imbwa, agapfa nk'ipusi, agapfa nk'inyoni. Umuturage ko arashimutwa akagenda, bakishura amafaranga atagira uko angana ntanagaruke. Uvira harimo desordre iteye ubwoba, harimo umutekano muke urenze uko twobivuga. Rero nta AFC yumve abaturage rwose, yumve aya marira n'amaganya n'akarengane k'abaturage. AFC ntabwo yahagurukiye abatutsi, ntabwo yahagurukiye abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ahubwo yahagurukiye abakongomani bose kugira ngo ibarenganure. Rero AFC yumve ko abaturage Uvira ndetse n'uriya mushasha wose ukarenga ibaraka bababajwe na FARDC ndetse n'abazalendo, ko barabica urw'agacinyaguro, ko barabica nabi, barapfuye. Rero umuturage yarayapfuye hariya za Karundu. Batazi ikarundu ni ahangaha uvuye kuri Karyamabenge ukomeza uja za Kigongwe, ni urenze Kiribura, aho ngaho imbere niho ikarundu hariya kuri poro naho ngaho ikarundu, naho batsinze uwo musaza w'abandi warenganijwe n'abazalendo. Rero Uvira nuko byifashe kugeza amasaha, naho ubundi impunzi zikomeje gutaha ziva Burundi, zishyitizwa hariya za Kavimvira mu nkambi y'agateganyo, hanyuma ngo bazabasubize mu byabo. Ariko ibyo byose ubwo bapfuye kubazana gusa, niba bata hariya bakabavana muri rupfu kandi rwo hanze y'igihugu, biraruta gupfira iwabo, biraruta rwose, nta kibazo na kimwe gihari. Makuru yacu reka tuyakomereze mu gihugu cy'u Burundi. I Burundi nyuma yaho haturitse bya bintu byose byaturitse bigasakuza hariya mu nkambi ya Musaga, aho ngaho ni hariya mu mujyi rwagati Bujumbura. Iyo nkambi yaturitsemo ibintu, bamwe bakavuga ngo ni drone, abandi bakavuga ngo ni amasasu, abandi bakavuga ngo ni biki. Noneho umuvugizi wa gisirikari ari we General Gaspard Baratuza yavuze ko ari umuyaga kuba cyangwa ari amashanyarazi cyangwa ari kuha, bitewe n'ururimi wumva rwose. Umuyaga nkuba, amashanyarazi, umuyaga nkuba ni mu Kirundi, amashanyarazi ni mu Kinyarwanda, kuha ni mu Gifaransa, Igiswahili no baza bakopa gutyo bakavuga gutyo, nuko cyangwa sitima bitewe n'Igiswahili ahantu bagiye batura, abandi bakabyita ukundi. Nuko aravuga ati ni amashanyarazi yateye iyi mpanuka, yatumye ibintu byose biturika. Perezida Evariste Ndayishimiye arahubukira ya vile, aravuga ngo reka da ibyo bintu rwose ntago ari byo, ntabwo ari amashanyarazi. Nawe aravuga ati tugiye gukora iperereza. Baratuza nawe ati reka da, uwo muntu ntago ari umusirikari, ibyo bintu byose yavuze
iby'abasivile n'iby'abarayiya. Uwo Evariste umusivile ntago ari umusirikare. Je nabivuze nk'umuntu ushinzwe itangazamakuru mu gisirikari, ni ugomba gutanga itangazo, ntago rigomba gutangwa na perezida. Haba habaye kunyuranamo cyangwa gusubizanya cyangwa gupingana n'ukundi kose wabyita. Rero muri iryo perereza bagiye gukora ntawamenye ibyavuyemo. Evariste yatanze raporo ngo avuge uko byagenze, nimba ari amashanyarazi, abandi bakavuga ngo amadrone, abandi bakavuga ngo nibiki, abandi bakavuga ngo nibiki. Rero haje kuvamo kugenda bakura abakozi benshi mu mirimo. Umuntu babanje kwikubitiro bakuyemo wari uyoboye iriya ntuze, kiriya kigo cya Musaga, bahise bamukuramo byihuse. Ejo rero uko byagenze naho uwo bita Baratuza bamukuyemo nawe. Baratuza rwose nawe yasezerewe ku mwanya wiwe, ndetse yasimbujwe. Baratuza yasezerewe uwo muyobozi General Gaspard Baratuza kugeza aya masaha ntakiri avugira ingabo z'u Burundi. Yarasanzwe ari umuvugizi wa gisirikari cyangwa umuvugizi w'ingabo z'u Burundi. Rero uyu munsi bamukuyeho. Ntawuzi niba ari we wabeshe, niba ari perezida wabeshe, niba hari ibindi bagiye gucocorana iyo hirya bigatuma asezererwa. Rero nuko byifashe hariya mu gihugu cy'u Burundi. Harimo igitugu giteye ubwoba, nta kuvuga, nta gucira, nta kumira. Abantu benshi ko barakurwa mu myanya, uvuze uko ibitekerezo zawe bimeze uricwa. Mwabonye ministre wa communication hariya bamuhigika bakamwica, bakamushyira mu modoka bakabeshaho n'impanuka. Ubwo rero n'abandi nabo bose Baratuza wasanga aribyo barimo kuzira, ndetse n'ayo makuru yandi bagiye bavuga ukubiri, bakavuga ibintu byinshi bitandukanye, bigatuma hasaho abaho nko kuhangana hagati ya perezida ndetse nabo bakorana. Rero uwo musirikari kugeza amasaha ntawo gihari. Murabizi ukuntu yarabangamiye abantu b'iwacu cyane, yavuga amakuru yo minembwe nk'uhazi, abesha amahanga, abeshuza ibyo abantu bataka, ibintu byinshi cyane. Rero umwanzi ko aragenda asubiranamo, reka dutegereze turebe ayo makuru. Andi makuru avugwa hariya i Burundi, haravugwa imodokari nyinshi cyane zirenga 35 zirimo ibitwaro bikomakomeye, zirimo kwegerezwa imipaka y'u Rwanda. Ejo bundi havuzwe inkuru y'igihugu cy'Ubirigi kirimo gushigikira leta y'u Burundi muri gahunda cyangwa umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda, babaha ibikoresho bikomakomeye ndetse n'amadrone. Rero ku munsi w'ejo hiriwe circulation y'imodokari, ibitwaro binini cyane bagenda banyanyagiza ku mipaka y'u Rwanda, za Gitega ndetse n'ahandi hose. Bigaragaze ko hariya i Burundi hari ikintu gihari kirimo gutegurwa, kandi kirimo gutegurwa na leta y'u Burundi bafatikanyije na leta y'Ububirigi. Nubwo ejo yabyirengeje ikarahira ikavuga ko ibyo bintu bitabaye kandi bitazobaho. Rero igihugu cy'u Burundi cyaba kirimo kwikururira mu bibazo bikomeye cyane, kuko kirarwanya, gifite abanzi benshi, ko kirishakira abanzi benshi cyane, mu gihe abandi bashaka kwiyunga ngo basenyere umugozi umwe cyangwa batahereze umugozi umwe, ibyo ko baritanyura ku bandi ngo baje gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo babikoze mu gihe bamaze iminsi badafitanye umubano mwiza n'u Rwanda, n'imipaka yarafunzwe, ariko yafunzwe ku ruhande rw'u Burundi gusa. U Rwanda umupaka urafunguye rwose, nibo bafunze Abarundi. Rero nuko byifashe kugeza ayo masaha mu gihugu cy'abaturanyi cy'Abarundi. Rero andi makuru ari hariya i Washington DC, biravugwa ko mu mashusho yagiye agaragara, biravuga ko Trump yarusimbutse, gica giparapara yarusimbutse uyu munsi w'igihe bari muri dina n'abandi bayobozi hariya. Humvikanye ibiturika muri sale bari barimo, bamunyuza mu idirisha arahunga. Umuyobozi w'ikirenga wa Amerika
ndetse n'umuyobozi w'isi uvuga rikijana, arashimuta uwo ashatse, arica uwo ashatse, uwo yanze ntabaho ntararaho, abandi bose atishimiye abatemeraho itaka, abandi akabarenganya bitewe n'inyungu ziwe ndetse n'inyungu za Amerika. Biravuga ko yarusimbutse, ntituramenya ngo yarashwe nande, ntituramenya ngo byagenze gute, ariko Trump yanyujijwe mu idirisha, bamumanuye mu maesikariye birukanka, rwose birukanka baguruka. Rero reka tuyakurikirane tuyamenye, ariko uyu mugabo ntabwo byari bimworoheye. Gusa bariya abantu bazagende bige kugira nuko, kuko uyu mugabo abujije isi amahoro, kandi avuyeho ko ndabona ko hari ibintu byinshi byokemuka neza bikagenda neza, kuko abantu benshi babayeho nabi kubera Trump. Ibihugu byinshi ubu nyine ntabwo byishimye, uhera mu burasirazuba bwo hagati ntabwo bamerewe neza kubera uriya mugabo ufata imyanzuro ahubutse. Rero kumurasa bishobora kubaho kuko hari abana benshi bapfuye b'Abanyamerika bapfa bazira ubusa, hari abandi barimo gupfa za Irani, za Isiraheli ndetse n'ahandi mu bihugu by'Abarabu, bose babayeho nabi kubera uriya mugabo. Igihugu ubukene bwafashe isi yose kubera uriya mugabo, ibitoro byazamutse kubera Trump. Rero abamuhiga n'abamurasa ntibabura kubera ko afite imyanzuro mibi cyane ihubutse itameze neza. Rero reka dukurikirane aya makuru ya Trump, tuzaza kuyababwira neza twamaze kumenya ido n'ido nuko byagenze n'icyo bamuhora. Mugire amahoro, mugire umunsi mwiza, mugire icyumweru cyiza mwese, aho muteranira mwese muhure n'Imana, ugende ufite umugambi wo kuvuga ngo mpure n'Imana mu buryo bumwe n'ubundi. Mugire umunsi mwiza.